1200 metara pred njima. Svi su na svojim mestima. My Iron ide napred, My Iron, pa Predator, pa Lux, pa Astana, pa iza njih Kameni. Krenuje Kameni i Zoltan Varga, ali stvara vođstvo ubedljivo My Iron. Na drugom mestu Predator, sada je Kameni treći, Lux četvrti. Kameni napada drugu poziciju, Predator izlazi na drugo mesto. Da li će ovo vođstvo My Iron i Rizana Sakića biti dovoljno ili Kameni može da ih stigne? Kameni i Zoltan Varga na drugoj poziciji, treće mesto drži Lux sa Goranom Krstićem, četvrta je Astana, ostaje na petoj poziciji Predator, My Iron i Rizvan Sakić grabe napred, ali grabi i Kameni sa Zoltanom Vargom. Sada je na trećoj poziciji Lux na trećoj, Astana s polja napada i izlazi na treću poziciju. My Iron i Rizvan Sakić i dalje diktiraju tempo i vode utrku. Kameni na drugoj poziciji, treća je Astana, ali krenula je i Astana s Lazarom Lukićem. Uz barijeru ide Lux, My Iron na čelu trke, Kameni i Zoltan Varga za njima. S polja napada Astana, uz barijeru Lux, a Kameni s polja, My Iron uz barijeru, skroz s polja Astana. My Iron, Kameni i Astana ne mogu ništa da urade sada. My Iron i Rizvan Sakić, jer kad je tu zura i My Iron ne di prava prolazi kroz tim, Kameni pak stiže drugi, Astana